Su implicitno diferenciranje se opredeli d y dx ako tangens na treta od x y na kvadrat plus y jednako na x. Znači ovo nije izrazot. Imamo tangens na treta x y na kvadrat plus y jednako na x. Što pravime? Najprvo diferenciramo i od lijevata i od desnata strana. Imamo d dx od tangens na treta x y na kvadrat plus y. A na desnata strana imamo d dx od x. Izvod od tangens na treta je 3 pod tangens na kvadrat od x y na kvadrat plus y. Veći nemamo x na treta, tu imamo neka funkcija na treta, ovo je neka složena funkcija. Ovo izraz treba da ga pomnožam po izvodu od natrešnata funkcija. U slučaju staje tangens od x y plus y. Izvod od tangens od x y na kvadrat plus y. Ova je jednako na izvod od x popromenljiva x e 1. Ajde da vam najdem prvo ovaj del tuka. Imamo izvod od x y, od tangens od x y na kvadrat plus y i izvod od toga. Da vidimo što se događa. Izvod od tangens je sekans na kvadrat ili 1 vrst kosinus na kvadrat od x. Ako imamo tangens od x. U slučaju nemamo tangens od x, tu imamo tangens od nekoja funkcija x, y na kvadrat plus y, a zato ova treba da ga pomnožime po izvodu od argumenta koji što je vo tangensu. Po izvod od x, y na kvadrat plus y ili ova je jednako na sekans na kvadrat od x, y na kvadrat plus y po izvod od ova funkcija je sljednja. Imamo izvod od proizvod tuka, a taka treba tuka x prim po y na kvadrat, znači imamo izvod od x po y na kvadrat plus x po izvod od y na kvadrat. Su ovaj del završen. I imam plus izvod od, to je jednako na sekans na kvadrat od x, y na kvadrat plus y. Evo prepišem, сега. Izvod od x po promenljiva, znači mi cijelo vreme diferenciramo po promenljiva x. Izvod od x je 1, pa tako tu ga trebamo samo y na kvadrat. Plus x imamo x po izvod od y na kvadrat je 2y, no videći y je funkcija popromenljiva x. Znači nemamo x na kvadrat, tu imamo y na kvadrat, pak go primenjujemo verižno to pravilo, pa taka ova treba da go pomnožam po d, y, d, x. Znači, izvod od y na kvadrat je 2y, znači barame, izvod po x, y nije složena, y na kvadrat nije složena funkcija, y je neka funkcija po x, zato treba da pomnožimo i po izvodu na ta funkcija na dx. I na kraju, izvod od y je 1, no videći y je funkcija po x, tuka ostanova dx. Sekade kada što imate izvod, evo da rečemo da imate nešto ovak, kvadratni koren od y plus 1 ovaj. 1 vrst 2 po kvadratni koren od y plus 1 po. Da rečemo izvod od y plus 1, izvod od y plus 1 je izvod od y. Znači izvod od y mora da bi stoji videći y je funkcija popromenljiva
tu promenljiva x. Znači, ovaj izvod go presmetamo. Se vraćame v ovaj izraz tuka, se dogaja 3 po tangens na kvadrat od xy na kvadrat plus y. Za ovaj izraz dobihme po sekans na kvadrat od xy na kvadrat plus y po y na kvadrat plus x po 2y po dy dx plus dy dx jednako na 1. Imamo y na kvadrat plus x, znači ovaj izraz koji prepišem, ova dvojka napred po y dy dx plus dy d1 vas ova po ova, 3 po tangens na kvadrat x y na kvadrat plus y po sekans na kvadrat od x y na kvadrat plus y. Ko dobihme slednjot izraz. Naravno sakam da go izrazam dy dx eksplicitno. Y na kvadrat, znači ovaj množitelj tuka, y na kvadrat plus 2x y dy dx plus dy dx jednakov na 1 vrz 3 tangens na kvadrat od xy na kvadrat plus y po sekans na kvadrat od x y na kvadrat plus y. dy dx na levata strana će izvada pred zagrada. Po zagrada imam 2x y plus 1 ovaj y na kvadrat ke go prefalam na desnata strana. Ajde da vidime što ke dobijem. Imamo 1 vrš 3 tangens na kvadrat x y na kvadrat plus y po sekans na kvadrat od x y na kvadrat plus y minus y na kvadrat. Ajde najprvo pod ovako prepišem pod zajednički imenitelj uvijek ih zapišem. Imam 1 minus y, znači zajednički imenitelj ako je 3 tangens na kvadrat x y na kvadrat plus y po sekans na kvadrat od x y na kvadrat plus y. Tu kako treba pomnožam 3 po y na kvadrat po tangens na kvadrat x y na kvadrat plus y sekans na kvadrat x y na kvadrat plus y. V narednju očekujem samo ovaj množitelj go prefalam na desnata strana, imamo množivanke del dy dx jednako na svego imenitelj imam plus 1 množitelj, to je množitelj 2 x y plus 1. Trojka da je zapišav, imamo tangens na kvadrat x y na kvadrat plus y po sekans na kvadrat x y na kvadrat plus y. Izraz od dvobrojitelot ostane nepromenjen. 1 minus 3 y na kvadrat tangens na kvadrat x y na kvadrat plus y po sekans na kvadrat x y na kvadrat plus y. dy dx jednako na ovaj izraz. So to go opredelihme dy dx koristeći implicitno diferenciranje. Po inakov način pa i ne možemo da го opredelimo ova zadača. Mnogo bitni razlog, koga pravodame so implicitno diferenciranjem. Da ne zaboravimo da y je funkcija po x. Zato tuka se kada dodava izvod od y. Ako imamo nešto ovako, primjer, 1 plus
y на квадрат. И ние бараме извод, односно диференцираме по променлива x. Тогаш ова би било еднакво на 1 врз 2 по квадратен корен од 1 плюс y на квадрат. Имаме сложена функција, пак ја помножиме по изводот тоа што е под коренот. Сега, изводот 1 е 0. Изводот y на квадрат е 2y по y прим или по dy dx. Зошто? Бидејќи бараме извод по x, а не по y. И уште повеќе y е функција по променлива x. Значи, тука немој да го заборавате овој дел да помножите по изводот на y. Врз 2 по квадратен корен од 1 плюс y на квадрат, 2 со 2 се крати, немојте значето да искористи само да ви повторам да не заборавате да множите каде што имате y по y прим, може вака да запишете или по dy dx. Различни ознаки за прв извод. Уште еднаш, немој да заборавате да множите. Бидејќи бараме извод по променлива x, а не по променлива x. Ајде уште еден илустративен пример, имам x на квадрат плюс 1 и нека y е x на квадрат плюс 1. И сега вие, ако барате од ова извод, а барате на почеток диференцирате по променлива x, бидејќи тоа ви се бара, ова 1 врз 2 по корен од y, по што треба да помножите? По извод, под извод од оваа функција. Хајде ако е веќе позната ова. Како ќе побарате извод на ова? Тоа е 1 врз, значи извод на ова. 1 врз 2 по квадрат корен од x на квадрат плюс 1 по еваа функцијата y, по извод од ова. Овај дел, кога работаме со имплицитно диференцирање, го означуваме со ова. Иако не ја знаеме експлицитно функцијата y, знаеме дека таа е функција по променлива x и мораме да помножиме по нејзиниот прв извод.